Sigurno ste do sada Harry Potter filmove pogledali nekoliko puta, ali da li ste primetili sve sitne detalje koji su ostali skriveni u ovim filmovima? U narednih nekoliko minuta pogledajte 5 skrivenih detalja Harry Potter filmova. Svi znamo da zidove Hogwartsa krase različiti portreti. Oni koji su radili na filmu bili su dosta kreativni kada su trebali da prave ove slike, tako da su određeni članovi ekipe dobili svoje portrete. Međutim, već dugo vremena se fanovi pitaju da li je i portret Lorda Voldemorta stigao do zidova dvorca. U trećem delu, kada se učenici penju stepenicama, sa desne strane se može vidjeti portret koji neverovatno podsjeća na Toma Riddla, kada je već postao mračni čarobnjak koga se plaši ceo čarobnjački svet. Jedna od najuzbudljivijih scena cele Harry Potter franšize je ona gde se Harry bori sa zmajem u četvrtom filmu Harry Potter i vatreni pehar. Producenti su poželeli da uvere publiku da na snimanjima nisu loše tretirali bilo kakva magična stvorenja. Zato, tokom završnih kredita na filmu, navedeno je da nijedan zmaj nije povređen tokom snimanja ovog filma. Sigurni smo da je naš dragi autor knjige Fantastične zveri i gde ih naći, Newt Scamander, ponosan što je ekipa brinula o ovim stvorenjima. A kada smo već kod Scamandera, glavni protagonista serijala Fantastične zveri već se pojavio u Harry Potter filmovima. Pa bar njegovo ime. Naime, kada Weasleyevi predstavljaju banditovu mapu Harry Potteru, jedno od imena koja se vidi na njoj je i Scamanderovo. Pitamo se šta je radio na Hogwartsu ovo vreme, a zahvaljujući filmovima koji nas čekaju može to i saznamo. Poznato je da šesti deo Harrya Pottera počinje scenom gde smrtožderi napadaju normalce na jednom londonskom mostu. Međutim, ovaj most je završen 2000. godine dok se događaji u Harry Potter filmovima odigravaju tokom 1990. godine. U knjizi scena se odigrava na fiktivnom mostu, tako da je do ove greške došla zahvaljujući ljudima koji stoje iza filma. Sigurno ste primetili da Draco u poslednjoj sceni Harrya Pottera stoji na King's Crossu sa svojom ženom. Ono što možda niste znali, međutim, je da je u pitanju prava devojka Toma Feltona u to vreme. On je nagovorio da zajedno snime ovu scenu na što je ona pristala, iako u početku nije bila za tu ideju. Jade Olivia i Tom Felton su kasnije raskinuli, ali će sigurno dugo pamtiti snimanje ove scene. Hvala na pažnji, nastavite da pratite Probušeni kotan u društvenim mrežama i obavezno nas zapratiti na našem YouTube kanalu.